Ka Coordination Committee of Registered MECL Employees Association and Unions hadirin ke jingi kandu ba CMD ke MECL Usanje Goyal kala rai ban ai por rapo shiteo badai ban seo no ya tulap barangsa jong benai no pra arja arpo ar bar kumju ya tulap benai banang ni sakmat ladai ban seo no haswa kat santarik man lau benai la ban kedau bakane kalong hadian baka Coordination Committee of Registered MECL Employees Association and Unions lambat kwe ki sang jong kinong tray ke MECL kila pelong ya kajing lang pat ba Ahmad ka office hate halom jing syai kum kajing persya ya kajing penslam palat ya katulom bad ha baning kong kila shem ya karai ba dei ban pha seo no ya katulom hapo sabu pra kanta bad ba dei ban yo tulop hapo kashpau tarek manlo benai henry habaya kran bekila pathai ko bor vice president ka CCORMAU uba arju dakhar ulong bahadin kajing kran ba UCMD kila ya persang ban ya stho jing mod no kenang bagi kam kinyat bet bat namar bau CMD ulakular bau unse keran baka sorkar ban pelat no ya karam kesya jong ka MECL kabalatai dik senam menta kabalakot jan araja sanspa klur tingka ye bat kumjo daka jing kular ba ya ka revenue jong ka MECL on penyat saka jing seo piang por ya katulop kinong tray bat kiwe jing kam jong kinong tray kong ni komki nong tray ni ai kuble CMD ma hadin bengyo at meeting lakhat ini banyak keren nyo banyak keren cibun bagi AKA mendai tang ketula pojongi bat kumjuru kiwe mah de kom pisong thoi kom muur pan pa yang ne ba kadang ka hereditary loans mah gibanro menchua bat aduk menta kini loans bar haj kilakot ciki kumba arajar 100 crore bat habang nyo ga revenue ga jongi kat ke bangi ru tentangi haban sewe ke niki loans ke jongi mah tadi kawai de kaba aru kamat ngidan ka scope akaba in improve ya kanika revenue ke jongi mah kidan gijaka kiba kumbakalong mentai kat kum statistik si ba barkhat hi kanika ka billing efficiency ke jongi mah jong barakoi ke state kalong almost 81% ndai ber collection efficiency ke jongi kalong kumski 100% tam mo der fishim ya kata overall pat ya collection pat ke bangi yo nai nak chispa nai de kalong kumno ngiyo tang kumbikisan 100% mo de ya kani kadi bakum ki nong trairu ngin haban improve ngin haban wat gitu ki areas gitu ki divisions ki subdivisions hakaba khantam ki consumers belayo ya kalaj mo belayo ya kalaj ba belai mla ban bil yaki bat kumjuru yakini ki bengla dap sub ya kabil belai ki laman sew yaki bailat ki jongki mo kata kadi kumang nakaliang ka jongki ngi ki unions association ngi sim khia ya kani hakaba ngi sim khia ya kani hakaba ngin lech ki field officers bat ngin personal ya kani mo kata kadi kawai de kaba ar pat hor kini ki loans muur la ong hi un sim khia ban lech bar government hakaba kini work out bat government kumno ban le ban penlaj ikini ki loans ki bangi la dekit nodok ki por mensua tengi la pen pau ki babun ba kum gitu ki bangi ong efima ki dekini ki terminal benefits ki pensionary benefits ka baka tugas pras pa 10 crore menta kala poi ki lahajar 10 crore gitu ki ki ba mu in the long term wangin yale ban ya unyale ban ya take up ikini ba government but gawai galong ba panpor nangi kendiat ong pej namar bomu urang wan temai mentak ne panpor la sutu bagi issues ki bangidan panpor nangi kendiat ong ai kendiat benai aga bangin nyelek ban find out ki ways and means kumno bangin improve hoj mentap yo ya kitulop ki jong pitch ki last week jong ki benai de wang nyelek ban pendunai ki ka tayo maybe kum ya kan ka bamenta ma ya kan ka tulop jong ni December ula asyur ngi bam hapo kan ka tayo nyelek ban plat ya kan ka tulop bat kum juru ka tulop ka jong ni Januari nyelek ben lek kumno ru hakita ki syua ki khatsan khandu trik mo kata ka de ka bau la ai yangi bat ha jo ka poru ang ba muuru try na kaliang ka jong kumno ben improve ban wat kilat lenti kumno bangin yo ban bangin incorporate ki issues ki jongi mar dan ki legal issues ru ki bangi happen take up bat kan commission mah ka electricity regulatory commissions bat kumjuru bat kiwe bat hoj admit man ngi apan paru haning ami ki dan ki issues ki ba mensua ki la sim ki decisions ki belong persya ik organization mo de wangi ban clear kata ka be menta de kai ka bangi la ban le kalong sang magin penbet ya kita mo kumangi ko ban pi kumiki industries ma menta ki industries ni ai ka tarif ki ka baduna ka bamna benlong ngai pi tigini ki ba ngi kenturu yo government ru ba kamdai ban sim genu decisions hakaba kan long persya ya kan ka organization ka jongi kan abang itrai genu itrai tum kan ka techno commercial organizations ka jongi ngi de benlong mentrai nak bentak jimun toy kan
de hat kum ginong tre ngi so thoi kita jing ya prokhat de ngin ai kata kapor ngin pe kata kapor ngi so thoi kata badru tang bah kajo kapor laringi ipat bakam dan kanu kanu belong positif pat agini gibanai gibanwan tingin man se pat kum ginong tre ngin hab iban chim gi decisions gi bakam hun tim hun tambolong ngin hab niat kat kum ki prosedur ngin hab niat ngin hab pej ba kan urlang ti kadang kapor ka ba ngin hab jam si jam syadien haka jaka bangin niat ajam sakmat te kata strategi ko bangin niat mangi habangi bangi keren kadang kata ke positiveness no ngi pediang kata ada lagi itu pat kalau rigid pat kemudian ba kata result ngin ban sila kadai bangin lek kan no ko ba ngin hab niat sakmat ke final decision si kalau kata ngin ab ya kamenta ketio mo nomor bula akular jong Desember ban ai menta tio tinggi expect ya kata lakam dan kano ko next week ngai ki be ma ban ngi kermen hiru ba menta by Friday ngai ayo ayakane bat yo ni jong ni banai Januari kumno ketulap kumno rakini ki banai ki banwan kamun ngi ayo aswa khatantrik kata kadai kai ni expect ke baba